Mes frères et sœurs, le coronavirus n'est pas une aventure. Lavez-vous les mains à tout moment. S'il vous plaît, restez chez vous. Le coronavirus est dehors. Prions le bon Dieu de protéger notre pays. Congolaises et Congolais, l'heure est grave. Notre nation est menacée. Et cette menace, vous le connaissez tous. C'est cette pandémie qu'on appelle coronavirus, Covid-19. Avec ce virus, nos vies sont en péril. Notre existence a danger. Coronavirus n'est pas une utopie, mais c'est une réalité. Coronavirus ne choisit ni race, ni âge, moins encore le sexe pour sévir. Alors, pour protéger nos familles, nous protéger nous-mêmes et protéger les autres, c'est d'appliquer le geste barrière, celles qui peuvent barrer la route à cette pandémie. Nous disons tous, stop Corona. The virus is not spreading. We are the ones who are making it spread. Let's take hygiene precautions. Pauvres Congolais, temos que se proteger contra o coronavírus. Lave as minhas mãos frequentemente ou uso álcool gel. Fico em casa quando não me sinto bem. Cobro a minha boca quando estou tossir ou expirar. Permaneço numa distância segura de mais ou menos 1 metro. Bandeko ya République démocratique du Congo. Tomi batela bokono ya coronavirus ezali koboma. Lolenge kani tokolonga bokono ya coronavirus tosokola maboko na biso tango iso toboya kopesa na mbote na maboko topesa na mbote na moloko toto samibeko ya ministère ya santé na ya OMS tomi batela banso pona bonkono ya coronavirus Covid-19 to vanda landaku pona kokima bokono oyo ya coronavirus batata bamama bampangi ya luzolo betu tina kimbevu ya coronavirus samu yake fwa bantu na isi ya mvimba coronavirus ke panza na swalo na mutu na mpepei na ke basika na monoko tangu ya kokosula samu na yau betu landa malongi ya ministère ya santé na ya OMS tangu ya kaka kanange shimba kima ya mutu shimba ya buvanda na coronavirus ngele bakapi coronavirus mono vwanda na inzo ngepe vwanda na inzo betu nyonso vwanda na inzo samu na kutina kimbevu ya coronavirus juu ya kuweza uswati ya kushinda hii maladi hii banaita na coronavirus ugonjwa hii ya coronavirus inaomba na sie bote kama uko akohola ukohole ngambu hivi apa kukohola ngambu ile inaomba na sie tunawe maji saa yote na savon liquide uswat kama uko na hii savon ya mbeku unanawa maji saa jote jambo banaleta katu jambo kukinyo atulete tena jambo na mkono tunaanja leta jambo kukinyo uswat unafaa majeste ya kufanya hivi. Alors, hii malali ya coronavirus inaua batu mingi, ni maladi ya kweli, ni ugonjwa ya kweli sana. Mi naomba na weye na mie jua kujikinga mzuri, inaomba na si bote tuikale kumanyumba. Same eji ja COVID-19 anyi coronavirus kajena disungulula jikoba anyi kategori wa bantu to tunemekai mikenji ya mankenda bwakuluisha muluishi utudi katuyi tumona kaje ndisungula bantu ba franc ya bunu anyi bantu baji jumbi kaji bikol yidi sungula muntu yonsu we muntu mufiki chitoka toka mwena mu Europa anyi mwena mwana wa mu Afrika mukenji wa kumpala ko wa mai kubyanza mukatupa konso nensabanga mukenji muibidi kukosola munkachi kajiboku anyi mujibeji ja mankenda dijibabikila papie mushwara mukenji muisatu dibenga kwelangana moyi kuchanza ne kubenga kwa kidilangana pambiji mukenji muinayi kulama ntanta wa 1 metre ne muntu neba kiti twaja kulenga misongo ya coronavirus
kujwa meya hamako tanga jaka shenu sabanga shudi hani ko moyo hamako kindo shudi hani moyo mukini kila wonju kunda kukohola ukohodiko ifo chukohole hako konya kina hako lenga miti songo ya coronavirus shukale mambo dijetu kala hembo hako leti udi bambe ubambe noachwa di ambanda jaye. Chers compatriotes, papa, maman, jeunes, le coronavirus existe vraiment. Protégeons-nous contre cette pandémie. Lavons-nous les mains régulièrement avec les savons ou soit le désinfectant. Le virus ne circule pas. Ce sont les gens qui les font circuler. Je reste chez moi. Tu restes chez toi. Pour éviter la propagation du coronavirus. Congolaises et Congolais, lavons-nous régulièrement les mains avec du savon à l'eau chlorée ou avec une solution hydroalcoolique afin de nous protéger contre la maladie coronavirus.